takaw biyutasan sawa kalasan takaw di ako mabaya makapabutas kita dua sa maas mo inakabayaan. Di ko matay kita makapaglayo sa maas mo inagaro dua kita papangbutason. Sa maunit ulawahon iniyakay mo kaya pangadatan Maria malasa magtunang sa balanta daya bukod kita inang kasuratan way mahina hinayang gawin una inako umatod-atod na sadya luwag mo dahil na mata biyasa pantunulan tungo na sadya. Di ko mapandang hinayang mangumatod na mari iluhag ko magkapagpag sa mahuni kulawaon inbiyakay mo daya pangadatan Maria malasa magtunang sa balanta dayang bukod kita inang kasuratan sa mahuni kulaon inbiyakay mo daya pangadatan Maria malasa magtunang sa balanta dayang bukod kita inang kasuratan.